Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Xoşku beraykum egudari dike dostên qedir bilin. Selav û rêz û hurmet ji bo nava sernivîsa me îro an jî manşeta axaftana me îro divê kesê Müslüman zora hêrsa xwe bibe û lêborîner be. Ji bo ku xatirê meriv bibe xwediyê exlaqê qenc û baş, ji bo ku meriv dereca merel ba xwedê bilind be, divê meriv dakeve qada jiyanê, li gora hêz û taqeta xwe bixwaze bikare ji însana re bive alîkar, alîkariya însana bike. Xwedê Teala însan xwe ji bo ku dunyayê îdare bike. Îdarekirina dunyayê dayê destê mirova û temamê dunya kirî bin xizmeta mirova. Ev dunya ku kirî bin xizmeta mirova, Xwedê Teala ji însana re jî exlaq û dîn û kitêv şandiyê ku însan li gora wî xwe perwerde bike, karibe bi rêk û pêk herî qenc û baş bikaribe xizmetê ji mirova re bike, ji însana re alîkariyê bike, di hemû mijarên jiyanê de alîkarê mirova be. Ji ber vê Xwedê Teala di Qur'anê de gava behsa kar û emelekê dike, du tişta bi hev re beza du tişta bi hev re dike. Ji bo ku meriv li cem Xwedê Teala karekî qenc û baş bi dest bixîne, ji bo ku li cem Xwedê Teala em bibêjin riza Xwedê bi dest bixîne û her wisa li mukafat û xelata herî qenc û baş li cem Xwedê mirov bi dest bixîne, divê tu dunyayê de karê mezin merov bike, karê ku qedrê wan bilind e, karê ku rûmet û şerefa wan bilind e, divê mirov wan kara bike ku karibe riza Xwedê qezenc bike. Xwedê Teala du tişt bi heva girê daye. Ji bo ku tu riza Xwedê bi dest bixe, du tiştên muhîm, yek riza Xwedê ye, du tiştên mezin, yek riza Xwedê, yek jî azadbûna ji agirê cehennemê, yani em bê müsteheqbûna cennetê ye. Ji bo xatirê tu van her du tiştê xelatê mezin, mukafatê mezin bi dest bixe, divê tu dunyayê de hin karê qenc û baş bi rûmet bike ku tu li cem Xwedê muhteber û maqûl be. Xwedê Teala di Qur'anê de behsa viya dike. Eva ji bo em bê mezinê ailê jî derbas dibe, ji bo axakî jî derbas dibe, ji bo muxtarekî jî, ji bo em bivê kesî ku navçeyê îdare dike, em bê berpirsê navçe, berpirsê wilayetê, heta şah û paşa, mîr û wezîra ji temama re derbas dibe vê hanêne. Her kes li gora berpirsariya xwe, her kes li gora hêz û taqeta xwe divê xwe wiha amade bike ku xelat û mukafata Rebê alemê li axiretê qezenc bike. Xwedê Teala di Sûrê Ali İmran ayeta 133 134 da Bismillahirrahmanirrahim wiha dibêje. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Xwedê Teala divê gelî mümina hûn bazdin, birevin, sarî'û yani bazdin, birevin, acele bikin, her insanekî li gora taqeta xwe, ji ber wî gotina sarî'û bikaran hatine, hûn acele bikin, hûn lez bikin, hûn bazdin, herin ba mexfîreta Xwedê ku Xwedê Teala gunê we veşîre. Mexfîret tê mana veşartina gunê we, nixamtina ser gunê we. Ku hûn rezîl û riswa nebe, hem li dunyê hem li axiretê. Hûn birevin, bi bal mexfîreta Xwedê ve birevin, lez bikin. Her wisa bazdin bi bal wê cenneta ku firêhiya wî bi qasî firêhiya erd û asîman e. Yani nabera erd û asîman, çi xwe
fere çuqaz mezine cennet Xwedê Teala eqwa mezin çêkirî ew cenneta mezin jî uiddet hazır kirî lil muttaqîn ji bo kesê teqwedar. Xwedê Teala dipirse divê emir dike divê gelî mümina hûn bazin herin ba lêborîna Xwedê Teala ba afiya Xwedê Teala ku Xwedê Teala gunê we veşêrê efû bike em bibêjin serê bi nixêmîne ku li dunya axiretê rezîl nebe. Her wisa ew cenneta ku bi qasê erd û asîman fereya wî heye ew cennet bal wê cennetê de ji bazin ji bo çi ew cennetê ji bo muttaqîn hatiye amade kirin. Muttaqîn gotina teqwayê gava mirov li mealê Kurdî Tirkî mêzekir ve êkuş Xwedê tirse. Yani ev gotina ji Xwedê ditirse gava mirov bide teqwayê ma'na teqwayê nayfehm kirinê. Teqwa ma'na ew ku xwe ji gunah diparêze. Xwe ji bêrêziyê diparêze. Xwe ji bêqanûniyê diparêze. Bê emr û fermanê Xwedê bin pê nake. Bê emriya Xwedê nake. Bêqanûnî nake. Muttaqîn ew kesê ku li gora qanûnê tevge teqwedar e di hemû liv û tevgerê xwe de li gora qanûna îlahî tev diger. Yani qanûnê Xwedê pêk tîne ji heramê Xwedê ji tiştê qedexe yasa jî xwe diparêze xwe dûr dide. Vêja ev mana teqwayê ye. Îja Xwedê Teala di vir de muttaqîna tefsîr dike. Ji bo ku xatirî hûn Xwedê gunê we veşêrî hûn tê kev cennetê divê hûn van karê an hatê hûn bike ku Xwedê Teala ji we razî be. Kîjan ya muttaqî kî ne? Ellezîne ew ku yunfiqûne fî serrâî ve derrâî. Ew kesê ku hem di tengasiyê de hem di firehiyê de û hem jî di tengasiyê de. Gava zengîn be gava feqîr be. Gava sağ be gava nexweş be. Hem di xweşiyê de hem di nexweşiyê de. Hal û ehwalê wî çi dibira bibe ew kesê ku înfaqê dike. Yani bi destê feqîr û miskîn û belengaza digire. Malê xwe bi xelkê re pavra dike. Em bivê malê ku Xwedê dayê te Xwedê Teala divê ve enfîqû min ma rezeqnakum. Hûn înfaqê bike ji wê rizqê ku me dayî we. Erê em xebitîne me ket dayê me emek dayê lê Xwedê Teala rizq dayê me. Ew rizqê ku Xwedê dayê me ne malê me tenê para feqîr û fuqara iştê de heye divê em wî înfaq bike. Yani bide. Zekata xwe bide, sedeqa bide. Ji xêrî sedeqa û înfaqê wekî din ji xêrê bike. İnsan hani feqîr e, belengaz e, perîşan e, naxefte, karê wan tune, nikare em bivê xwe îdare bike. Divê destekê te di rûn da, destekê te di hingiv da nebe. Gava destekê te di rûn da be, destekê te di hingiv da be. O cîranê te feqîr be, pêwîstiya wî bi parîkî nû hebe, nanê tisî peyda neke, pêlav nigê wî û zarokê wî da tune be, bi roha di mala wî da xwarin nekele, xwarin çê nebe, ava nayê gotin tu miminekî baş e. Xwedê Teala divê tu xwaze tê keve, eğer tu bixwaze Xwedê Teala gunê te bixefirîne, eğer tu bixwaze Xwedê gunê te veşêre, şaşî û qusûr û nuqsaniyê te veşêre, divê tu ji cêva xwe înfaqê bike. Zekat, sedqa, xêr, destê feqîr û miskîn û belengaz da bigire. Her wisa vel kazimînel gayze. Divê Müslüman kesê ku divê bixwaze Xwedê Teala gunê wî veşêrê tê kev cennetê divê ew kesa karibe zora hêrsa xwe bive. Gava hêrs ket zora hêrsa xwe bive. Ne ku hêrs zorayê bive. Divê xwe kontrol bike. Em bê hêrsa xwe daqurtîne. Ne ku hêrs û şeytan û nefsa wî xelebê li wî bike, her biçî hêrs bibe, her biçî bi xezeb bibe, em bê yekî xetakî piçû jî kiribe, ew bi hiş û aqil û mentalîta tolhildanê hêrsê her ser wî naxir. Adil be, helîm be, selîm be, eqlê xwe kar bînî were, nefs û şeytanê xwe dayîne, naletê li şeytan bînî were, hêrsa xwe kontrol bike. Eştera bivêm di hêrsê de karê nelirê neke, bi hêrsê raneve. Kê bi hêrsê rave wê bi zirar rûnê. Ji ber wê divê Müslümanê ku Xwedê behs dike divê gere hêrsa xwe karibe kontrol bike. Vel afîne anîn nasî her wisa însana efû bike. İnsana efû bike.
یکی خطا کی کر یکی سوجه کی کر یکی شاشی کی کر یکی گوتنه کی تالش ترکو یکی گوتنه کی نخواش ترکو یکی درقتا نویسه کی نویسی یکی درقتا تویتر کی افد یکی درقتا دا ام بی هر تشتی کی حقارت کی ام بی تعداداریا و گهشته دوی تو بزانه به امری خودی اوه تو عفو بک لورا ناوی خودی تعالی العفویه اگر تو دنیای کسی کو لته ضرر و گشته بته ام بی نخوشی و گشته بته لته تعداداری کربه ام بی درقتا گوتنی نباش گوته به آن نویسه کی نویسانده به اگر تو نکار بوی عفو بک وش چوا چابته چوی چوا روی تبگر بر خود دو دستی خواه که بیاره بی تو معفو بکه خود تعالی ابعد و آسمان گش بو تا خلقان دیه و گلو توش سدی چند به امری خود گوتنا خود دکه تمام نیوی بکی سدی هفته جیانت شاشی غلطی عصیانی به امری خودیه و جا گوا یکل هم برته کاری که نباش کرد خرابی کی کرد ام بی گوتن اگ نباش دارگو تشکی درخت نویسی آن حقارت گلته کرد دوید تو بزانه به دگل کو تو کار حقی خواه بستین دگل کو تو کار انتقام بستین دوید تو عفو بکه تو ری عفی بده بر دستی خواه لورا جبو کو خاطری کو کاری هانینا دوید والله یحب المحسنین خود تعالی جی انسان قنچ حزک او انسانی کو بان کارا پیکتینی خودش ما حزک او کسی کو خودش جی حزبک رضا خود قزنج که او دوه مستحق و جنتا باقی جبر ویا گلی مسلمانه گاوا ام وی آیتی بین روژا ایرو ام زبکن جسروک مالبات یعنی مزن مالبات عائله بگره حتی سروک دولت دوی هر کس نصیب خوشبی آیتی بستین به تایبت کسی ام بویژن برپرس دولتیه کسی برپرساری دستی وانده کسی کو دستی وانده اقتدار هیه کسی کو ام بوی ریو بریا ملت دکه دوی گل لکی دل نظم به گل لکی بینفره به گل لکی خوی پاک به گل لکی انسان قنج و باش به همه انسان کی خرابی کی کر هرس نکف سر وانا جهب نقتینه کین و فسادی کین و رکبری نویسان پیدا نکه گاوا تو هرس کت تو ارشی هنکا بکه تو حقی هنکا بخو ام بوی کسی کی کو ام بوی حقارت کی پشچوک تکی کربه گاوا تو هرس کت تو دو قاطوی سه قاطوی حقارت لیدکه تو هر دچه دنابرا جواکی دا دو سبب بلابونا فتنه نخوشی نزانی اشترا بیم تول هویه او کری هر وسا ده تو انسان عفو بکن اگه تو انسان عفو نکه و شاقی خود تعالی روژ قیامت چوا توی روی خود روی تل بر خود تو دستی خود بر خود فکر انسانی کو گاوا مر دوی مثلا بیل ولات مل روشلاتا ناوین او سروکو سروری کو یو بی سروک مسلمانا ده تمام روشلاتا ناوین بسایه هر وسا بو هر کسی در بازده گاوا کسی کی گوتنه خراب جمره را گو حقارت کی کرد دوی مرو بکاره به ام بویج انسان عفو بک لورا تو انسان عفو بک تو ریا سهل ریا راحت ریا باج پیش خواه تو نخوشی کینه نفرت ام به بغض و عداوت اینا انسان را دکه لگا و همه تو به هرس کد به مجوی انتقام گرتنی به فلسفه انتقام گرتنی وی نیار اعلام بکه وی دجمنی اعلام بکه وی ترور اعلام بکه وی عاصی وی باغی و صادقه تو انسان ام بویج انسان الهد که دجمن تو خیر و خوشان نو جواکی دوه و انسان هر ترجیح خویده که و ام بویجن تو امن و استقرار که نو جواکی دا نامینه جبر وی خدا تعالی آیت اقدنا دویجه سوره عرب آیت نودن هذا دویجه پیغمبر دوی خذ العفو تو طرفدار عفیه به تو طرفگری عفیه به تو تم عفو بکه تو به عفیه بگره و امر بالعرفی تشتا هری حسان بگره عرفی لگور عرف و عادت تشتا هری قنج و باش حسان کو ام بویژن فتنه رادکه فسادی رادکه تولوی رادکه ام به انسان دکه بری هفدو خیر و خوشین خلقی بلادکه دوی تو بی بگره و عرضو عن الجاهلین تو روی خواج جاهلان نزانا بکارین یعنی مروه که ام بی نزانی کر مروه که احمقی کر مروه که خشیم مروه که تور ام بی بکی نزانی که کر حد خود در کد گوتن که جتا را گو ام ببیجن تو حقارت که لتا کر دوی تو روی خواج جی بکارین تو نوینه
لورا تو سروکی ملتکی تو سروک دولتکی تو وزیرکی تو شاکی تو پاشاکی تو انسانکی ریوبریا قومکی تو ریوبری عشیرکی تو ریوبری مالباتکی دوی تو لتشتی پچوک مزنک تو خطا و شاشی و قصور و کم انسانا ببوره که خود تعالی لته ببوره خود تعالی دوی ارحمو من فی الارض یرحموکم من فی السما ایکل عردین هون رحمه الوان که هون ایکل عاصمانا یعنی خود تعالی که رحمه الوان بکه جبر بیا گلی مسلمانا دوی ام لخوا وارقلن ام هشار ببن ام خوا ام بجدم خوا کنترول بکن افتشتی کم ام به مجوکی هرسی به طول هلدانه به کینه به نفرت دکه ابن لایق مسلمانه و دوی مسلمانه که تجاری ویان نکه اگر مسلمانه که ویا بکه تو بزن به او کسی نه او مسلمان خدا دوی و نه او کسی کو به قرآن هانه به دل و جان باور بیه بله هنگ سیاست مدار هنگ سروک و سرور قرآن دخوینن لجبو خلقی بخاپین دخوینن جبو کو استثمار دکن بخوینن تجاری به ناوروکا به قرآن باور نبونه لورا اگر به ناوروکا به قرآن باور ببا و kesinlikle ایرو در ولات مدال روشرات ناوین پرسکریکی که بنای پرسکریکا کرتونه با و پرسکریکی بنای پرسکریکا مذهبا مشربا تونه با لیوی قرآن هنی دخوینن صرف جبو خاطر استثمار بکن جبو خاطری که جبو برجاندی خواه سیاسی اف آیتا ایرو مخوند اف آیتا سوره عرب آیتا سوره آل عمران 133 گوا بهاتا تطبیق کرنه ایرو جبو خاطری که لسروک و سرور ملت ولات ما گوا حقارتی کرنه به حضر خد حفظه دابا و مخالف خود دشمنی لام بکره و مخالف خود تروریست لام بکره و مخالف خود جبو خاطر مسئله سیاسی تکرنه حبس و زندانه ولات ما به سدان طایبت ملت کرد که سیاست مدارن که سم مخالف اقتداری صرف جبو که مخالف آفتنه ام به آفتنه حبس و زندانه جبروی دوی ام لخوا وارقلن ام مسلمانن گورا اسلامی ام بجی ام قرآن باور لگورا قرآن بجی ام دوی اخلاق قرآن اخلاق مبه که ام کاربه د ناوا ملتا ام بوی آشتی وکهوی سکونت استقرار پیک بینوره که ام بری هبن آنا و براتیا که آنا حتا ام به جبو ما کرده پیشکش کری ام نه براتیا که خودی گوتی به ناوی براتی کولتیج مرا پیشکش دیگه ام ناوی خواه نکار سیاست دیگه ام ناوی خواه نکار ام برسازی آوا بکه ام به زمان خواه نکار بخوینه اشتر به ام هر تشتی که حق و حقوق که خودی دایمه که ام دکه ما ام به عاصی باغی هر وسا به طرفه که تروری ده نشاندانه افجی نه حق نه عدالت نه براتی و نجی خود تعالی وگوتی انشالله الرحمن امید صحبتك دندا لسر هم مجاهدين بهار بسكنه از نخوازم گلک زیاده بکم دوی اخلاق ما اخلاق قرآن به اخلاق ما اخلاق قرآن به قرآن نکو امجبو خلقی پی بخاپیدن دوی ام لسر حیات خو اجوا که تطبیق بکن ام کاربن جوان تنگاسیو جوان کشمکشیا جوین نیارتی جوین کینبری جوین رنگ پریم خلاص ببه حدا جارگدن سلام علیکم و رحمت الله و برکاته